mu gitabo Dark Secrets of the Illuminati umwanditsi Robert Allen yaranditse agaragaza ukuntu Illuminati ifise imigambi mibi cyane yo gushitsa isi turimo ku mperuka byihuse. Burya narababwiye aba Freemasons ko ari umuryango w'ibanga, ariko burya icyo mwumenya gitandukanya mbere na mbere Freemasonry ndetse na Illuminati nuko Freemasonry cyangwa aba Framason ari umuryango w'ibanga mu byo ukora, ariko wo ubwayo si ibanga ko uyu muryango uhari. Muri make aba Freemasons barazwi ko babaho, ariko ibanga rigashingira ku byo bakora. Ariko burya aba Illuminati bobo icambere ni umuryango w'ibanga ubwawo, ku buryo abahinga babikurikiranye batemeza ko banitwa iryo zina Illuminati nk'uko isi yose yizera ko bitwa Illuminati, kuko ubwo ndetse uyu muryango bita Illuminati ni umuryango w'ibanga. Aba Freemasons ni umuryango bizwi ko uhari, si ibanga ko uyu muryango w'ibanga uhari, ibiri hazwi na bose ndetse nikimenya bose ko uyu muryango uhari. Ariko ikibazo ibikogwa muri Framasonnery nivyo bitazwi bigirwa ibanga, ariko uyu muryango Illuminati wowo suko biri. Niri zina ubwaryo biyitsirira, abahinga benshi bizera ko iri zina atari naryo, iri wumva ngo Illuminati oya ni umuryango w'ubwiru ndetse w'amayobera, ku buryo benshi batazi ndetse ko banitwa Illuminati aho bari kujigisha. Illuminati ni izina ubwaryo abacukumbuzi bizera ko ari akazina ko kujigisha, ahubwo bakaba bafise akandi kazina mutazi tutazi, kuko Illuminati ni ijambo risobanura uwamurikiwe, uwajijutse cyangwa uwabonye umuco umukura mu mwijima. Ariko hakibazwa impamvu abakozi ba Satani Sekibi bakwera mu mwiza w'umuzitanya bo kuyita abanyamuco. Ariko burya ntimugatangare, kuko Bibiliya ubwayo iravuga iti ntimuze mutangazwe n'ibyo, kuko Satani ubwiwe yita umumarayika w'umuco yamara atayiko kuri. Ariko muribuka akiri mu ijuru uko yitwa, bamwita Luciferi, bisobanura ngo rumutwara muco. Mu gitabo The Dark Secrets of the Illuminati and the Truth Revealed, Bilderberg, Secret Society and the New World Order Exposed Biblically, kikaba ari igitabo cyanditswe n'uwiswe Sue Allen. Bagishaka bajya wanakigura $7 kuri Amazon. Uyu mwanditsi Sue Allen yarabicukumbuye aza kuvumbura ko ya migambi yose mwumvise nko muri Bibiliya ngo abantu bazohabwa ikimenyetso cya 6 cyangwa 6 na Antikristo ndetse n'indi migambi yose y'ubuhemu ifise imizi muri umuryango witwa Illuminati. Itandukaniro kandi bigari hari nuko Freemasonry imeze nk'ishirahamwe aho umuntu yahiswemwo yoviga ivizo nzego 33 za Framasonnery akaziga kazimenya, kandi akanavyiyemera ko ari umufreemasoni ntabihishe. Ariko bigeze kuri Illuminati burya biragoye ko upfa kumva bavuga ngo kumugaragara ngo je ndugu Illuminati ngo sinze ngo dukorera hakurya ntiribaho, kiretse ibimwe uzobonera ku bimenyetso bibagaragaza mu biganza bikozwe nka piramide zo muri Egiputa ya kera zikiriho na n'ubu, ndetse nange yagisho y'Imana Horus y'abanyegiputa ba kera. Illuminati burya nta mikino igira, kuyijamwo ni nko kuyimanika, kuko nk'uko byagiye bigaragazwa iyo uyigiyemo uba winjiye mu rwego ruhanitse ku isi, aho kwamamara no gutunga ari nkinda ku mutindi. Muri make ntiwirusha kugira ngo utunge cyangwa kugira ngo wamamare, ni ibintu byiza nubona ushizemo gusa eforo nkiya. Mwarumvise muri Bibiliya handitswe ngo umugisha w'Imana bya ngo ntubamwo umubabaro. Ni mu gitabo cy'Imigani 10 ku murongo wa 22, aho havuga ngo umugisha uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro awuvangamwo. Burya umwanditsi mu kwandika amajambo ntiyari ko ari ifinatira, oya habe namba. Muzobona baririmba baramamaye baratunze, ariko buri munsi bamba bicuza, uko burya bama mu mibabaro idashira, kubera ibimazi bizwi n'ibitazwi batanga haba ku mibiri yabo bwite cyangwa ku babo.
Eminem ndetse umuririmbyi w'umunyamerika nyuma yo kujya muri Illuminati akayivamo ndetse 2010 baramuhize ngo bamwice biranka, aca basohora indirimbo yitwa I'm Not Afraid, bivuze ngo sintinya canke sindabatinya. Michael Jackson we yakuriye muri Illuminati kuva kiri akana gato, amaze guca kenge amenya ko yabishizwemo n'abavyeyi, akomeza kubona buryo cyuzuyemo akababaro ndetse muri Illuminati yifuza kubivamo biramunanira, ku buryo mu biganiro aginda atangisha ku mateleviziyo ndetse akomeye yo muri Amerika n'ahandi ku isi yamavuga ati nkeneye kubivamwo, ariko mfise ubwoba. Bakamubaza ubwoba bw'iki ukeneye kuva mu biki, nawe ati biga ndabivuze ubonyica, kandi ukabona ko ariko bivuga afise ubwoba kuko yari asanzwe azi neza ekipe ari gukina nayo ko atanikindigira. Va kuri ibyo bintu ngo framasoneri, yego framasoneri irarenze, ariko bwo Illuminati n'urundi rwego nayo n'umuryango wibanga ku buryo n'izina ritazwi. Ikindi kandi bwo Illuminati ni n'umuryango utopfa kumenya ibyabo, oya nta nubwo upfa kumenya ahubwo n'abawurimwo, bisaba kwizirika umukandara. Illuminati nta mikino, cyuva ku bantu bita ngo bamurikiwe kandi bakorera se ikibi, ariko bwe ntihabuze bari hanze bahabona Michael Jackson bagashaka ndetse kuba nk'uko abayeho, ndetse ngo batunge nk'uko atunze, bamamare nk'uko yamamaye. Kuko burya Michael Jackson yari afise amavuta ku buryo haririmba abantu bahondera bakapfira, ariko mukibaza bishoboka bite ko umuntu ashobora kuririmba agahibongoza, rero ugasanga iyo bari kuvuga nta n'akamaro bifise, oya, ariko abantu bagahindikirana bagapfa, wanamugumbira ukuma urumva kubera ubufana bikarangira upfuye. Byose ndetse mu bimaze bidashira bitangwa n'abahurumbira ba star, ukabona babayeho neza mu maraha, mu miduga y'igiciro kinini, mu mazu akomeye, wibwira ngo bameze neza barahiriwe, ariko burya hari impamvu Bibiliya yavuze ngo harahigwa abakene, hayiriwe abakene mu mitima ariko apana mu mufuko. Ariko kifuza kumera nkabo, ariko indani utazi uburibwe baba barimo canke bararamwo. Ariko wowe bisobanura gute abagabo batunze bakomeye nka Eminem canke Michael Jackson ukuntu bari babayeho neza cyane ariko bakama babura itiro? Kugira ngo bajyane yasaba gufata imiti yo kuryama, ku buryo iyo miti yabahatiriza kuryama ku nguvu. Ibaze umuntu w'umukire w'umutunzi katwa Michael Jackson canke Eminem, ku buryo mu mateka y'abantu koko ndetse bagiye basigwa n'ibibazo byo kuburitiro kubera amahoro ndetse mitima, ku buryo kugira ngo bajyame bari bafise abaganga babazana ndetse imiti yo kunywa ibahatiriza kuryama, kugira ngo ndetse baronke buryo kibaronka n'itiro byibuze, kugira ngo umenye ko Illuminati atamikino. Wa murongo burya mu migani 10:22 ngo umugisha w'Imana burya Imana ntiwuvangamwo akababaro, oya habe namba. Bivuze ngo nimba Imana itanga umugisha ariko ntiwuvangemwo uburibwe cyangwa akababaro, bivuze ngo hambavu y'Imana ari ibindi bitanga umugisha mubi biwuvangamwo akababaro cyangwa uburibwe. Abagabo nk'aba ndetse kugira ngo bajyame bagafata imiti ku buryo iyo miti yaswe no kubica, kugira ngo umenye ko atamikino muri Illuminati. Burya hari ibanga tutazi nk'abantu, twama twifuza ngo tumere nk'ivyo vyamamare, ariko ntitumenye uburibwe, akababaro, agahinda, uguhemukirwa no kumva utengushijwe ndetse birigwamwo. Aba mufata nk'ivyamamare ngo vyaciyemwo bamwifuza kumera nkabo. Ariko ndi kuvuga ibi naho kihweza ibijumba by'amashishwa warariye ukarenza kwa amazi, ushobora kunyita umusazi ndamutse nkubwiye ko utonahirahira kwiyunga nabo muri ubwo butunzi wamubabonana. Baramamaye buri munsi bigendera mu biduga bizimvye, ariko burya nkugira inama no kugira inama yo kutaziyumvira no kubijyamo no kunabigerageza. Narabikubiye mugabo ndetse wonyishura nk'aba batunzo muri Bibiliya, ko si Bibiliya muri ya filime ya Yesu. Yesu avuga ati abatunzi murakomerewe, nabati ha ha ha,
uyu mugabo adashaka gutunga ubanza ari umusazi. Mbega ari nako bivuga ariko ukuri guhari isuko pe. Celine mwakunze wa muririmbyikazi Celine Dion. Mwamukunze muri benshi ariko akiri muri uwo muryango mbere wa Illuminati yararirimba mwese mu gatamacumu amaze kubihagarika baramuzimya. Ugiyemo uramamara iri gusaba ikimenyinshi ariko ukimara kubikata gato barakuzimya ukaburirwa irengero ugasa n'utigeze no kuririmba ahubwo. Amaze kubihagarika baramuzimya nyuma abisubiramo yongera kwibutswa isi ko akiriho kandi agifise impano ariko birangira bamwiciye umugabo. Adele nabo umuririmbyikazi wo muri Australia bita Adele nawe awujamo ajya hiti pe aramamara awugabanijemo akarindi n'akavuduko nawe baramuzimya. Ariko nyuma maze kubona ko yazimye ubuzima ndetse bugiye kwanka asaba imbabazi aca abaririmbira indirimbo yitwa Hello. Ni indirimbo ndetse mwakunze muri benshi. Muri iyo ndirimbo yitwa Hello asa n'ubahamagara ukabona agiye ahantu hari publiphone ahantu mu mashamba ari hagiye guhamagarira asa n'uhamagara umukunzi mugo mu ibanga rikomeye akavuga amajambo ndetse asa n'uri kubwira umuhungu ariko atamuhungu n'umwe aboneka. Oya aho ubona Adele muri iyo ndirimbo aba ari wenyine, aho ubona umuhungu naho ubona ari gukora uburofa budahuye n'iyo ndirimbo ariko ukabona agiye guhamagara uyu mugore bita Adele muri iyo ndirimbo. Akimara kubona ko yazimye ukabona agiye mu gashamba ntagiye guhamagara ababwira ati yemwe ari nako iyo ndirimbo yiswe Hello. Asa n'uhamagara ahantu mu gashamba bisobanura ngo yari guhamagara aba Illuminati twisuzi bacukumbuye ababwira ati hello from the other side, ati yemwe bite abo ku rundi ruhande ariko twibaze uruhe ruhande. Iryo jambo nizira ko mwaryumvise neza. Muri ndirimbo baravuga ati hello from the other side, ati bite abo ku rundi ruhande. Bivuze ngo hari impande zibiri tu, uruhande rumwe noro turiko jewe nawe n'ubwo abantu buntu nyine abantu duhema bimwe mu n'amaraso. Bivuze ngo aba Illuminati bobo aho batandukanye ko n'aba Freemasons bo bagira abayobozi b'abantu tu sangara bakuru b'amaloge n'ama grand lodges iyo hanze. Ariko ndetse aba Illuminati bobo nta bayobozi baboneka nk'abantu babagira nkuko aba Freemasons bagira abayobozi baboneshwa amaso nk'abantu nyine. Aba Illuminati ntuzokumva ngo niba kuri umuryango runaka mu gisagara runaka aba Illuminati oya abo ntibabaho. Bajya ushobora kubona umuntu ukamwita umukuru w'aba Freemason mu gace runaka mu ngoro runaka ugasanga ariyo muyobozi wo muri lodge runaka canke grand lodge runaka ahantu mu gisagara kimwe canke ikindi. Ariko aba Illuminati burya ivyo ntibibaho. Bigaragaza ko ari umuryango w'ibanga kandi ukwera hafi cyane n'umwijima koresha n'ububasha bw'umwiza. Muri iyo ndirimbo ya Adele nyene bita Hello araririmbye asaba imbabazi abatware b'umwiza aba Illuminati kuko nakubwiye burya si nka Freemason rega aba Illuminati. Niyo mpamvu utazopfa kubona ingoro z'aba Illuminati. Reka Adele mu kubasaba imbabazi nyuma yo kwigomeka yaravuze ati hello it's me, ati yemwe ni jewe. Asa n'uri kwidondora kandi ati bige ni jewe. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. Ati bige niko ndivira nimba inyuma y'imyaka yose mwogombye ko twohura kugira ngo turengere buri kimwe cyadutandukanije rega. Ariko abwira aba Illuminati abatware b'umwiza tu arakomeza kuvuga ati they say that I'm supposed to heal you but I ain't done much healing. Ati burya bavuga ko igihe kivura ariko jewe sindakira. Mwandi majambo narabaje ko ndatunga nibwira ko maze gutunga maze kwamamara nshaka no bavamo nkagenda ariko nkimara kubavamo aho nagiye ntivyampiriye byaranse asa mpisemo kugaruka. Ariko urumva indirimbo ya Ellie Goulding
ahavuga ati buri kimwe gishobora kuba, agomba kuvuga ati ndetse utari muri Illuminati ngo wamamare bagutungishe, buri kimwe gishobora kuba. Burya abaririmbyi benshi mwemera b'abanyamerika n'abandi bambaye ku isi b'ibyamamare benshi busanga barakuriye mu bukene, ariko kubera bafise impano ndetse bakahamagazwa muri Illuminati bakabasinyisha amasezerano, bamara kuyasinya bakinjira muri uwo muryango bagatunga bakamamara, hiti zikaba hiti, views zikaba nyinshi, aho baciye bagasasa ibikwembe n'ibitenge bikanakomera, bagakomigwa impundu n'amashi. Ariko nyuma y'igihe bamaze kubona uko bimeze, bakamara kubona uburibwe ndetse buriyo, benshi muri bo bagenda ndetse bagomba kubivamo, ariko bikanka bigasa no kwishira mu gatego ko kwimanika. Ariko muzi icyatumye Robert Kelly azimangana agafungwa? Kanye West we muzi impamvu yita Imana? Muzi impamvu ndetse DMX yakuwe muri Amerika akaja kuburanirizwa muri Aziya mu rurimi atumva, azizwa kutagaburira imbwa gusa bisanzwe, imbwa bubwa twayifashe nabi, akaja gufungirwa muri Aziya. Yibaze kujanwa muri sentere mu Bushinwa n'ikirundi utakizi neza, uzi igike cyo kuyiguvyora uvanga hanki Bujumbura, bakaja kuburanisha ndetse hakujya mu Bushinwa, kandi bakaguha avoka wo Bushinwa nyine ku buryo mutanumvikana kugira ngo gusa ufungwe. Illuminati burya nta mikino, ni imiryango y'ibanga ihari kandi ikora ibyo ishinzwe, kandi iyo miryango burya nta mikino igira, ndagusubiriramo. Ariko reka nabibutse ko iki kiganiro kugira ngo ndetse gikogwe byagizwemo uruhara na Shimirimana Donatien na Hakizimana James Claude muri Kenya, kandi burya byose ntitwobirangiriza mu kaganiro kamwe, ubwo tuzobana nyuma tumenye imvo n'imvano Illuminati yaje gute, yashinzwe na nde, iyo bifate nk'intangamara. Rega ibiganiro byaciye hari ku ruhererekane rw'imiryango y'ibanga, aho tuzovuga kuri ba Bilderberg, tuvuge n'indi miryango myinshi, dukomeze no kuri Illuminati, kandi burya tunakomeze no kwindi miryango muzi itazwi n'iyizwi, aho usanga hari imiryango nka Skull and Bone cyangwa se umuryango w'agakankara n'amagufa, aho usanga ndetse abakuru b'ibihugu benshi b'Amerika bamwe muri bo baragiye ndetse bigira kuri iyo kaminuza ya Yale muri Amerika bita Yale University, aho habariho ndetse igiciro gikuru cy'uwo muryango wa Skull and Bones. Imiryango y'ibanga aho hakorerwa ubwiru n'amabanga n'amabera menshi muri iyo miryango kugeza uyu munsi bitarasobanuka. Ariko kandi burya tuzokomeza kuri Akim Productions, ariko kandi nimba utariyabona kuri YouTube muracasinzire pe, yeza bigasimira erega weyabone, kuko hari ibiganiro byinshi bica ko hano kuri Facebook mukunda ntibinaze, ariko bwena byiza ugenda ukiyabona kuri YouTube channel kugira ngo uve mu businziriza, uve mu itiro, umenye usobanukirwe byinshi byo hirya no hino, umenye aho isi igeze, umenye n'ubucukumbuzi bwagiye bugirwamo ndetse uruha n'abahinga abagiye bacukumbura ibitabo bagiye bandika. Yose ni kuri Hakim Productions Desa 57 kuri YouTube channel ndetse na hano kuri Facebook, ntibibagere ga follow ndetse na like bibaye ngombwa. Naho ubutaha.